Yes, umugoroba mwiza nshuti bakunzi ba Alpha TV Rwanda, nizere ko mwese bumeze neza cyane. Abari mu Rwanda mu ntara zose, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, reka nizere ko bumeze neza cyane. Ahantu bafite akavura mwese, reka bivuze umugisha uva ku Mana kugira ngo mwase kuba namwe mwabasha kwishimira ku kavura kaguye, kuko benshi bari bagakeneye, nubwo hari igihe kangiza, ariko nabo bagakeneye. Gusa mujye mufata ibihe uko bimeze, kuko niyo izuba rihari mwamwifuza imvura yaba nyinshi mukwifuza izuba. Niko mwisi bimera, ibintu birahindagurika, ariko niko bimeze. Abari mu bihugu by'ibituranyi Uganda, Tanzania, Kenya, Burundi, Congo ndetse na Sudani y'Epfo n'ahandi hose, abasuhuje namwe muri ku mugani w'Uburayi, muri ibwota amasimbi, muri Leta Zunze Amerika, naho n'abandi bari ku migabane migabane itandukanye. Ahantu hose muri mbabwire ngo mugubwe neza cyane. Abari mu rukerera ndetse abari mu mugoroba hamwe, kandi n'abari mu ijoro, mwese mbabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza. Ariko nta kindi kitumye mvuga inkuru nk'iyi muri uyu mugoroba, nuko mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda, akaba ari mu karere ka Rutsiro, hari kuvugwa inkuru y'umugabo witwa Muhawenimana Claude w'imyaka 34 y'amavuko. Uyu nguyu akaba yatawe muri yombi akekwaho kwica umugore we witwa Munezero w'imyaka 24 y'amavuko. Akaba rero yamukubise ifuni n'induru yavuze, abaturanyi barahurura, abantu bati mutabare uwitwa Muhawenimana Claude yishe umugore we Munezero. Urumva rero ko nagahinda gakomeye cyane. N'umuturanyi w'uyu muryango wavuze yuko Muhawenimana yabanaga n'umugore we, ariko bakaba rero babanaga mu buryo butemewe n'amategeko, nabwo kandi bakaba babanaga mu makimbirane ya buri munsi adashira. Ariko umugore akaba yashinjaga umugabo we kumuca inyuma, ndetse akanamushinja kwaya umutungo wabo w'urugo awujyana mu ndaya n'ubusinzi bukabije. Rero ku munsi rwose wo ku cyumwe masaha ya saa 7 z'amanywa, umugabo yatashye yasinze, maze umugore amusabye amafaranga yo guhaha, umugabo amusubiza ko ntayo yamuha. Nyuma raho rero nibwo ngo batangiye gushyamirana, umugabo atangira kumuhondagura, nuko uko atari yakinze umugore rero ngo asohoka yiruka. Umugabo amwirukankaho n'ifuni diridiri, baragenda, maze bageze nko muri metero 20 umugabo arayimukubita, umugore agwa aho ngaho. Nta kindi cyabaye uretse guhita agira icyo twakwita nko guhungabana cyane. Ubwo rero biba ngombwa yuko byabaye ibindi bintu. Abakomeza rero yavuze ko abaturage bahise bafata uwo mugore, uwo mugabo bamushyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ndetse uwo mugabo yarasanzwe anafatwa nk'igihazi muri karitsiye aho ngaho mu baturage. Akaba rero ngo batewe agahinda n'iri sanganya ryabaye, kuko urebye iri hohoterwa ryari rikabije cyane uyu mugore yakorewe, ndetse rikajya naho rimuviramo urupfu. Rero umuganwa Marie Chantal, umuyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, we yemereye itangazamakuru ko ibi byabayeho. Anavuga ko kandi ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro n'inzego z'umutekano bahise bagera aho byabereye, ukekwaho ibyaha atabwa muri yombi. Rero yanaboneye kugira inama abaturage yo kwirinda kugirana amakimbirane, kuko ashobora no kubaviramo ingaruka zirimo no kwamburana ubuzima. Abasaba kujya bakemura ibibazo bafitanye mu mahoro. Uyu mugabo rero na nyakwigendera ngo bari bafitanye abana babiri, ariko nyine urumva ntabwo byari byoroshye, byabaye induru, ndetse kandi ubugizi bwa nabi bukomeje kugenda bwiyongera umunsi ku wundi mu baturanyi nk'abangaba, cyane cyane mu ngo zibana zidakurikira amategeko. Ubwo rero umva ko ni agahinda gakomeye. Gusa nyakwigendera Imana mu biruhuko dashira. Ubwo rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB twese ruta muri yombi uyu mugabo wakoze amabi, uyu Muhawenimana Claude w'imyaka 34 y'amavuko. Ariko ubwo nyine n'umuryango wa nyakwigendera Munezero wari ufite imyaka 24 y'amavuko, wihangane kandi na Nyagasani amuhira ubuko ridashira. Nyaboneka ariko mujye mugerageza kwirinda amakimbirane mu ngo zanyu, kandi umugabo wamenye inshingano ze agomba gukora, n'umugore nuko amenye inshingano ze agomba gukora, ariko hirindwe icyagaragaza amakimbirane ko bigiraho ingaruka abana babo babyaye. Nk'ubu ngubu urumva yuko byara agahinda gakomeye, kandi n'ubu ngubu ntabwo biragera ku kintu runaka cyavuga yuko hari icyizere yuko uwo mugabo azabasha kugira uko yisobanura, kuko urumva ibintu byose yakoze yabikoze abigambiriye, kandi yanze
inshingano ashinzwe nk'umugabo. Reka mbashimire mwese mwakoze cyane, yo na Rafa nibigira kandi mukoze by'uru mugoroba mwiza, namwe aho muri hose mugira ibihe byiza, Munyagasani abarinde. Kubaho kwa none nshuti yanjye ni ukugira umwuga ukurengera ejo hazaza. Nadine n'abandi basore n'inkumi babimenye kare bagana LWD TVET Center, ubu barakirigita ifaranga mu baturanyi babo. Nawe tugane tuguhe ubumenyi buzagusazisha neza ejo hawe hazaza. LWD TVET Center yatanze amahirwe yo kwiga imyuga ku bantu bose. Twigisha imyuga yo kudoda, gusuka, gukora ubwiza bizwi nka make-up, by'akarusho kandi twigisha gukanika amagare ya siporo, bimwe mu bifitiye akamaro urubyiruko. Nawe rero ayo mahirwe y'imboneka rimwe ntagucike. LWD TVET Center tuguha ubumenyi mu myuga inyuranye, ugasohoka uri intyoza ku isoko ry'umurimo kandi mu gihe gitoya. Kwiyandikisha birakomeje ku mashami yacu ariyo Kicukiro na Rwamagana ahazwi nka Buswayirini. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri nimero zacu zikurikira arizo 0784 45 none 51 cyangwa se 0795 98 77 ari kandi na 0782 53 LWD TVET Center, umwuga wawe ejo hawe heza. LWD TVET Center, iga ukore utere imbere. Umuhuza Show, icyitegererezo ku bakeneye ubuzima bwiza. Dutanga serivisi zitandukanye zakubakira ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Twigisha abatugana kuvanga amarangi y'amoko yose ndetse no kuyasiga. Tubafitiye sonorisation zifashishwa mu birori bitandukanye, yaba mu bukwe, amaniversaire ndetse n'ibindi byose. Abakeneye imyambaro y'ibirori, imyambaro y'abageni ndetse n'ababagaragiye bose, abifuza imyambaro isanzwe ya buri munsi. Dufotora amafoto y'ubwoko bwose, dufite fotokopiyezi ifotora impapuro z'amoko yose. Tubafite abatekinisiye bifashishwa mu gusana inzu zangijwe na imidite, aba kandi ni inararibonye mu gusiga amarangi inzu zanyu zigashashagirana by'agahebuzo. Turangira abakozi bakeneye imirimo, twanarangira abakozi ababifuza. Tubafitiye abakora akazi k'ubuzamu, abakora mu busitani, abashoferi ndetse n'abandi bifuzwa mu buzima bwa buri munsi. Kubifuza amazu rero, ibibanza ndetse namwe mwifuza imodoka, abifuza kuzigura, abifuza kuzigurisha ndetse no kuzikodesha, mutugane nitwe baranga bahebuje abatugana bose. Akarusho kandi abafite indwara zabazengereje, indwara zirimo amibe ndetse n'izindi zitandukanye, tubaha imiti mugakira mu kanya nk'ako guhumbya. Abafite ibibazo byo kutanoza amabanga y'abashakanye, mutugane tubaho umuti ubakiza ibyo bibazo byose byabasenyera ingo. Duherereye Kicukiro hafi ya gare ya Nyanza, hafi y'ikibuga bigishirizaho imodoka. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788 47 29 cyangwa se 0788 33 51 57. Tukurangira aho dukorera. Umuhuza Shop, igisubizo cy'ubuzima kuri buri wese. Ukeneye ikibanza cyiza, ukeneye inzu yo guturamo ifite igipangu gifite parcelle na annex z'agatangaza, tugana iwacu mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo. Tubafite inzu nziza ifite douche na toilette zirenze imwe mu nzu ndetse kandi na parcelle yagutse irimo inzu zikodeshwa imbere mu gipangu nziza. Niba wifuza aho gutura heza witegeye ubwiza bwa Nyarugenge n'imisozi ya Gasabo, Kamonyi na Rulindo, bizafasha umuryango wawe kubaho unezerewe cyane. Twitegeye ahazwi nka Norvège Karama, heza hayobotswe na benshi kuko niho dutuye. Ni amafaranga make cyane, miliyoni 60 gusa z'amanyarwanda, nicyo giciro kihabereye. Erega keza karigura mugenzi wanjye. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788 82 maze tugutembereze ubwiza bwaho. Icyubahiro cyawe naho tuzi umuryango wawe. Muraho, nitwa Nigena Josiane, nkaba nkorera company yitwa MU Insurance, ishami rya Nyabugogo. Product dutanga harimo motor insurance, harimo fire insurance, general accident insurance, engineering insurance, bama bonds, marine insurance,
money insurance, travel insurance, aviation insurance n'izindi. Twabashishikarizaga rero kutugana, dutanga serivisi nziza. Tukaba twarimukiye imbere ya beka mu etaje y'uwitwa Jacobo, etaje ifatanye na sitasiyo SP. Ikaze rero, ni karibu. MU Insurance ni iya kera, imaze igihe, iri gukora cyane kuko yahinduye izina. Mbere yitwaga Phoenix Insurance, ubu ngubu yitwa MU Insurance. Ikaze bakiriya beza, murakoze. Lilies Shop, iduka ry'icyerekezo ku bakeneye ibyo kurya by'amoko yose. Turaranguza tukanacuruza detaye, tubafitiye ibyo kurya by'amoko yose. Umuceri mwiza uyu wahogoje abawuguriye iwacu, isukari nziza, ifu ya kawunga ya yindi iryohera uwayikoresheje. Tubafitiye ubugari mwakunze bwo ku buhanda ahazwi nk'igitwe, amakaro na buka, amavuta aryohesha indyo, sauce tomate ya salisa n'ibindi mwakenera hano iwacu. Umwihariko wacu kandi nuko tubafitiye amafu y'ubwoko bwose ndetse n'amafu avangiye hamwe kandi atunganyije neza. Tubafitiye ibyo kunywa, amata meza ndetse n'amazi by'uruganda rw'Inyange. Urahasanga ibikoresho by'isuku, Kotex ku badamu n'abakobwa, Pampers ku bana, papier hygienique ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku utasanga ahandi. Dukorera mu isantere ya Ruyenzi ku cyapa cya mbere cya taxi z'imodoka z'igihara ku nyubako nshihari. Iwacu hariranga. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788 48 cyangwa se uduhamagare kuri 0730 tubikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya. Lilies Shop, ibiciro byacu binogeye abatugana bose. Yes, tubaye ikaze kuri Alpha TV Rwanda. Turabana n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo MU Insurance, ishami rya Nyabugogo, akaba rero batanga ubwishingizi bwose ku binyabiziga. Ibaherereye Nyabugogo imbere ya banki ya Kigali. Bakaba rero wabahamagara kuri telefone igendanwa hariyo 0780453308. Turaza kubana kandi na Lilies Shop, ni iduka ricuruza ibiribwa, bakaba bacuruza detaye, bakanaranguza ku giciro kinogeye buri wese. Baherereye mu murenge wa Runda ku Ruyenzi mu isantere. Bahamagare kuri telefone igendanwa 0788 48 cyangwa se 0730943894. Turaza kandi kuba turi kumwe n'umuhanzi Musabyimana Donati, ni nayo mazina asanzwe akoresha kuri YouTube channel ye. Urasanga indirimbo zinyuranye, indirimbo zinyura imitima, zikanaruhura intekerezo zinaniwe. Ibuka gukora subscribe, koresha ya ndetse na comment. Ni ingenzi kuri we, cyangwa se umuhamagara kuri 0788 410981. Umuhuza Show, icyitegererezo ku bakeneye ubuzima bwiza. Dutanga serivisi zitandukanye zakubakira ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Twigisha abatugana kuvanga amarangi y'amoko yose ndetse no kuyasiga. Tubafitiye sonorisation zifashishwa mu birori bitandukanye, yaba mu bukwe, anniversaire ndetse n'ibindi byose. Abakeneye imyambaro y'ibirori, imyambaro y'abageni ndetse n'ababagaragiye bose, abifuza imyambaro isanzwe ya buri munsi. Dufotora amafoto y'ubwoko bwose, dufite photocopieuse ifotora impapuro z'amoko yose. Tubafite abatekinisiye bifashishwa mu gusana inzu zangijwe na humidite, aba kandi ni inararibonye mu gusiga amarangi inzu zanyu zigashashagirana by'agahebuzo. Turangira abakozi bakeneye imirimo,
twanarangira abakozi ababifuza. Tubafitiye abakora akazi k'ubuzamu, abakora mu busitani, abashoferi ndetse n'abandi bifuzwa mu buzima bwa buri munsi. Kubifuza amazu rero, ibibanza ndetse namwe mwifuza imodoka, abifuza kuzigura, abifuza kuzigurisha ndetse no kuzikodesha, mutugane nitwe baranga bahebuje abatugana bose. Akarusho kandi, abafite indwara zabazengereje, indwara zirimo amibe ndetse n'izindi zitandukanye, tubaha imiti mugakira mu kanya nk'ako guhumbya. Abafite ibibazo byo kutanoza amabanga y'abashakanye, mutugane tubahe umuti ubakiza ibyo bibazo byose byabasenyera ingo. Duherereye Kicukiro hafi ya gare ya Nyanza, hafi y'ikibuga bigishirizaho imodoka. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788272980 cyangwa se 0788335157. Tukurangira aho dukorera. Umuhuza Shop, igisubizo cy'ubuzima kuri buri wese. Yes, Fisi Shop ni iduka rikomeje kuba ubukombe mu ngo zacu. Babafitiye amasorori meza y'ubwoko bwose, amasahani, amateremusi y'icyuma na plastike. Babafite kandi amakanya, amasafuriya ya yandi mukunda. Babafitiye keto zo gutekamo icyayi wibereye muri sari wawe. Babafite amapanu yo gutunganyirizaho umureti ndetse n'ibindi biryohera abasirimu. Babafitiye blender zo gukora umutobe. Babafitiye blender zikora ji zitunganwa iwacu. Babafitiye amaplato meza, amatasi, plota manje zidutwaza ibyo kurya mu ngendo zitandukanye. Babafitiye kandi ibirahure byo kunyweramo. Babafitiye ndetse na amatasi. Babafitiye amabase n'indobo nziza bidapfa kumeneka ubusa. Muri Fisi Shop babafitiye udupaniye twifashishwa mu buryo bwose. Bakagira utu etajeri tubika ibintu neza. Isafuriya nini nziza zizwi nka muvero zirahari. Babafitiye imikeka n'ibindi wifuza byose wabisanga hariya muri Fisi Shop. Abacuruzi bakeneye ibicuruzwa mugende murangure muri Fisi Shop ku giciro cyaho kiri hasi cyane. Abakeneye ibishingiranwa amajyambere mugiye kurushinga mu ugurire muri Fisi Shop, bizabafasha kuko ibiciro biri hasi cyane. Abifuza guhindura ibikoni byabo cyangwa se gushimwa n'ababagendereye mu ngo zabo mu gihe bari ku meza, mugane Fisi Shop kuko nibo gisubizo cyanyu mwebwe ubwanyu ndetse nanjye ndimo. Bararanguza bakanacuruza kuri detaye muri Fisi Shop. Rero nta handi ni muri Fisi Shop babaye ubukombe. Bakorera Nyabugogo ku muhanda uzamuka werekeza ku mutelemuko mu etage izwi nko kwa Materne, muri floor ya mbere mu ruhande rureba kwibagiro ahateganye n'isoko ryubakiwe abazunguzayi hejuru yahacururizwa amashuka. Bahamagare kuri telefoni igendanwa ariyo 0788634715 babikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya muri rusange. Fisi Shop rero baje ari igisubizo ku bantu bose babagana. Ukeneye ikibanza cyiza, ukeneye inzu yo guturamo ifite igipangu gifite parcelle na annex z'agatangaza, tugana iwacu mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo. Tubafitiye inzu nziza ifite dushe na toilette zirenze imwe mu nzu ndetse kandi na parcelle yagutse irimo inzu zikodeshwa imbere mu gipangu nziza. Niba wifuza aho gutura heza witegeye ubwiza bwa Nyarugenge n'imisozi ya Gasabo, Kamonyi na Rulindo, bizafasha umuryango wawe kubaho unezerewe cyane. Twitegeye hafi nka Norvège Karama, heza hayobotswe na benshi kuko niho dutuye. Ni amafaranga make cyane, miliyoni 60 gusa z'amanyarwanda, nicyo giciro kihabereye. Erega keza karigura mugenzi wanjye. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788820481 maze tugutembereza ubwiza bwaho. Icyubahiro cyawe naho tuzi umuryango wawe. Nawe watugana tukakwamamariza kuri Alpha TVN Rwanda. Waduhamagara kuri 0788
957 kuko turi umunara w'ibisubizo ku bashoramari bose batugannye.